Lalpa'n hon phatak mai ei simpi ka tu zan hona chanchin pha gen zomzel theding hon pha ei petu ipak pathian keng kipak tho igen a hi tu ni hona thupi ding Khristian Sungkuan ti a hi khaile pathian thu ngâitha tiu Johan bung li chang som ni lekhat pat som ni pathum chule Nasepte bung som pagu chang som thum pakhat Bible mun ni sim ding sai tiu Jesu chu na kingin numei ei tak sang main ahun hung tung de tai zitang khel law ale Jerusalem khel law ale pa chu bek thei hung hi ta ding a hi nangun le hel law piu la ho sek o ke on wang ka be u chu ka hiu a hi zosiate pat huk dam na chu hung po ding a hingala ahin ahun hung tung ding a hi tai tu hin le ahung tung ma ai tai jihun tak chule pathian betak tak ten pa chu thagaw le ti tak kin holding a hiu mun khat ala sim jam hitiu Nasepte bung som paguk chang som thum pakhat nan zipha ta chun amau chun lalpa Jesu Krista gingin ti chun huk damin omin la in kon pi te to ativa Lalpa'n thu I chanchet ading emal som pek ta henla pathian ma kunin pau chap na nei teu olalpa ka pathianu le happy na mak tak mai te la cha te hun pha lei peki na laya tu zan hun ting la chanchin pha gen zom zel theding hun pha ei pe tu wanom kapa thiang tho kipak la keng kipak tho ga gen a hi tu ni hona Khristian Sungkuan langai poimo ma a lotate novate lalpa hudam na ding lagen zigol ma chon ke mau ko chu in kon tin te keng alag ligen keng kipak tho gen oi tu ni ka hun te abul lei pat pi ta hi ato tiang thagaw thiang tho pol na ta zo theding in kama ei puinti lakhutin ki kol sagin kalal pau Jesu min ka hundon a hi amen thupi Khristian in kun a hi Khristian in kun omji lal Jesu ginga a hok damna changtu te hi Khristian in kun cha hi Pathian in Sungkuan hi angai poimo ma jinga lotate novate kha in kun a hok damna changding na gongal a hi Sungkuan papian chun sa kholama thiempu hi aki he ding apoimo ma jing a hi zobung kha changa na chun zopin achatin thil phalo bol khanaw ti in jingkal mata ka thowin halmang thillat alan se a hi jibeb chule hilawin achate solapu khanaw ti in a thei to baso se a hi tu ni hore hen Khristian Sungkuan nu le patin thei to iso diu a hi nu ti adingin in sung hi mission field a hi dan le khabu bungu changguk na isim chun lalpa la pathian chu lalungil zo sial hat na zo sin le happy ding a hi ati je lalpa ei happy na thu hi chate kinga igen zel inala umun le khola la jinnun le la lupun le la thohunun le la chate kinga la gen non sek ding hi eiti a hi tu ni hon hen lalpa ei happy na thu te ho hi I chate kinga gen non dan dingin nu le pa te ikichial thak a hi chun Sungkuan na pathian biak na hi ngai poimo ma ding a hi Sungkuan na pathian biak na tu lai bang hi ngai poimo dik ding hi ni tak cha ki khop iti te thil pe ga lalpa na sep na hin pan thak ila ding hi Pastor Richard Baxter chun Kochuam le khotang hal na ding a chun kal kha sung bing hi pathian thu again ta hi jing tamale ji ta ga chun lotin na ampu aphachum
tak tak tapu abe adong ta beidong takin Pathian abon ta Pathian abot na chun Lalpa'n ahong don hu ta ahong don hu na chu bang thoi te de o iti chun lathil bol adik pui ati ta hi tuni hun hen Khristian Sungkuan ten Pathian na isep na hi adik lo Pathian sem ki hingal adik lo i bol khak sek jikin loting ngai lo hi ji chu adik pui ati bang jikin dik lo hem iti chun pulpit a hilawin la in sungin panin ati amen hallelujah lalpa choi hoin ta hen Khristian Sungkuan ten pulpit a hilawin in sunga ipat ding ahi begin ki khop ap hapu iti pu aphama ma a bangcheng Pathian a sep aphai ma lebo tuni hun Khristian Sungkuan ten ipat diu chu in sunga ipat diu ahi Sungkuan tinin Pathian hun he tu hukdam na changchi do chun kipak na hun na yin tinu ziak chule ko chu ma khotang hal na chu gogola hung juding ahi ati ale khoti le in sunga mihing te ho Khristian Sungkuan in sunga hung ki panding ahi je in kun te ho chu ahung pen thak pha to le asung kono chun kipak na hung nei tan tenu ji tak chule hal thak na chu i ko chom sunga chun gogolin hung juding ahi ati ahi jesu le ji tang le Jerusalem khel khel law le Pathian chu bek thei ta na ahung tung ma le ei tai pa ho tak tak te chun thagaw le thu taga a ho diu ahi ati i Bible in imu ahi Pathian ama ho tak tak te begin le mi pi lak bep hilawin ahina sunggil le hin kho ki bul phu na sungko na ama ho te Lalpa'n a hol jing ahi tuni hun hin polam chau hilaw dingin mi pi lak hilaw dingin sunggil le hin kho ki bul phu na sungko na ama ho te Lalpa'n a hol jing ahi unaw te jilaga chun nang le kei pang phadingin ikisading ahi Kochuam upa le pasor khen khat te chu Kochuam pui tu lo ting tak hingal ama bo in ku na lal na sep na lo san tam taka omoi imit nge yo le imu ahi bangji ga ji gol chum se kai de o iti chun ti tak tak na hi lo hi dim ai lo le job golin thei to bi iso lo hi dim amin mai maya polam mai maya forisai te golin Pathian i ho lo ding ahi polam kilak na mai Pathian i ho lo ding hi sunggila in kho Lalpa'n mal som na idon thei na dingin i holding ahi jiga chun Khristian in kun lalgam na sep na hin bak chum inei ahi mani taksa ki pumpiak na apoi mo ma jing ahi mani taksa ki pumpiak na hi apoi mo a lalgam na sep na hin kei ka thei pui kating pui iti seka tholom kon ti tak lale itha ada ma a thugen dibang ki khop dibang bang cheng hitale ithabe ma se ahi zilai tagachun ilung gila ingai to na dingin Khristian in kon hi jinglain isai chun lalpa jehin ka hilam ei mangchatan ati hi tuni hunain Khristian in kon te hin isai goin lalpa jehin ka hilam ei mangchatan ti chi thei dingin I in kon te en thaki dingin lalpa minin ikichil wa he e chun Sungkuan hin missionary lungthim iput diu ahi missionary lungthim iput diu kabakti na chu khen khate ho chu thil pek de ho le apun noi I umpui Pathian zalin thil pegin le ma ison ma jingoi ahin la Pathian na sep na hin missionary kon theilo I hi jikin thil pek le pau chap na ipang the hi thil pek na siam dingin Lalpa'n ei ko ilapo tu na ti golin thilpi ka na sem ding atoi theilo ten le in mona mission field lam lungthim ngatin pau chapna inei to zel diu ahi mission field lam omte hak sadan I hewa khen khat chu ging laute lakin ging tu pakhat le nai lawin ging tu bangolin ka holin kamudi o ti lung kham le beidong takin a se ko hi tu ni hunai no naw nang sum le pai le I tha le jung ai lo le
akon dogin lapang thei lo mai thei sum le pai ai lo le thil pi ka Lalpa'n na sem dingin Lalpa'n ei doi hi nisin insung ki khopna tuni hona hen nisin insung ki khopna nei thei Pathian zalin ipung ma jingo ki pa ga om hi le pan thak la jel hitino Kochuam sunga nisin insung ki khopna hi pan thak la in nitak chengin Pathian bonin I in ko na begin khel le hilo dana Bible isim dogul jitang le Jerusalem khel lawale pa chu bek thei hun hung tung ta na ati hi tu hun hi ahong tung ma a hitai jije ka chun I in kon te hok dam long I chon thein dingin nitak chengin ki khopna inei ding a hi ki khopna hona Pathian pa na la isadinga khanglai te hun ipidinga khanglai te adingin nilai zan subject le lak thei hi nu le pa te ading le lak thei boka Sunday school subject le inei boka begin chau inga go chun je zo si kha ahun ki khel ding a hi ji ga chun nitak chenga Pathian bonin Pathian keng bulakun hitin Pathian pak na la sa khom hitiu khanglai te latel dingin ibak guta lang te lo ki pa ka sama ma jing insung ki khopna hen khanglai te thawun ni tum di ei tai su na hi lai hin Lalpa'n na se miti te in kun ibak sak chu anok dan chu lapol golin kilem mai a hi ji ga chun nu le pa te khon ila doi tel te isakida ni sin jesu kalung thimin happy te ding ka ama chu ni wak sang le awa hoi zoma mai ama chu ke adin gen sen di gol ei poiti lalpa phanna e wadin gen sen di gol ei poi ni sin malai sang in hong hoi zo tit ngenina ti la iwaksa isung konin lim tagin iwaksa khoma anok dan cho tu zan hona hin ging tu tam takte in kun ki khopna nei theinai lo ten pan thak hi ti hun beiding ai tai e chun ni sin in kun ki khop Lalpa'n na I sep naw hin ma I son zelo March 2020 akhan munpi bil munpi Kochuamin khompi imangaji report na chu ena February tha kum sang ni som ni pakhat khan report khai khom ibak en ki da insung ki khopna ni sin nei chu za som ko panin ipung towa he lalpa lo pina ipiu a he zigol chun ipun jelo chun kum khat kum ni zole za laka som git hungtung to ding hiu zibara chun anchang ham Pathian Nasepte Sungkuan ading anchang ham ibol kita anchang ham hi lalpa adingin kipa tak in Sungkuan Nasepte ategin le bol thei khanglai le bol thei no le pan le I bol thei pen we he jingkal ni tagin lalpa to kipo na imanga anu mama lalpa ka kipa gi tu jingkal ka ne khop diu leipi lalpa ka kipa khi tu zan huna ka ne khop diu leipi ti anchang hambel ibak lag do kha anu mama jinga Pathian le ki pa ding hi eite le tuni ting hin kuma angol ki umnai lo hi anchang ham le ma I son to zelo kum sang ni som ni report khai khomi ena som ni pakhat report khai khom et ki chun anchang hama pun dan chu singa sang kha jaguk som guk pani kg in apung tawwa lalpa laupina ipiu a hi tuni hunin I in kon le I gam le I biel le iko chu mahin Pathian Nasepte ma I son zelo kipa ka satak zeta ahin la bil khen khatte ai lo le Kochuam khen khatte in kun khen khatte abol theinai lo ki umai thei hi tuni hun hin lalpa gam ahung nai ta hunte oi hung bei wang hi tak zikin zan hi bei wang ta kho wak dei tai jije chon kho thim thili theina panin payin wagal thoma ki thoma theito panisin insung ki khop na te thilpi ga te mission fil lam ngak jingko ma hun mang to zel thei dingin in kun te hol ngâithatu te zo si lalpa minin ikichial hi Lalpa'n athu I chanchet ading emal sompik ta hen amen.